Naredba o ukidanju ćirilice 1914. Zabranjena je srpska zastava, ukinuta je krsna slava, zabranjeno je čak i nošenje srpske šajkače. U sklopu opšte histerije protiv Srba, koja se posle principovog atentata širila celim područjem Južne Austrougarske, a najviše na prostoru Bosne, Dalmacije, Slavonije i Hrvatske, na udaru je bilo sve srpsko. Najčešće pod optužbom za špijunažu hapšeni su, zatvarani i ubijani viđeniji Srbi, sveštenici, učitelji, predsjednici društava, vlasnici radnji. Pljačkana je i uništavana srpska imovina, zabranjen je rad srpskih društava, zatvorene su srpske škole, zabranjena je ćirilica, zabranjena je srpska zastava, ukinuta je krsna slava, zabranjeno je čak i nošenje srpske šajkače. Prenosimo vam tekst naredbe Hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade o ukidanju ćirilice u javnim nižim pučkim školama Kraljevina Hrvatske i Slovenije, donete 3. oktobra 1914. godine. Pošto je odluka zakasnila i za nastupajuću 1914-15. godinu, udžbenici su već oštampani i razaslani. Uredbom se određuje da se oni imadu odmah zamijeniti latinicom štampanim početnicama i računicama. Ovako glasi naredba objavljena u Novostima broj 270, 5. oktobra 1914. godine. Naredba o ukidanju ćirilice na prostoru Hrvatske i Slavonije, izdata u Zagrebu 3. oktobra 1914. godine. Dodajemo i obaveštenje koje stoji na istoj strani ovoga broja novosti, a odnosi se na javne zvanične objave u kojima je takođe ukinuta ćirilica. Ćirilica je takođe zabranjena i u Bosni, a praksa njene zabrane nastavljena je i u kasnijem periodu. Po ulasku Austrougarske vojske u Srbiju, skidani su i uništavani javni natpisi na ćirilici i zamenjivani latiničnim. Sačuvano je više uredbi o zabrani ćirilice u Srbiji, kao i fotografije na kojima austrougarski vojnici skidaju ćirilične natpise i zamenjuju ih latiničnim. Borba protiv ćirilice, započeta 1914. godine, traje čitav vek i posebno je bila izražena u periodu trajanja Titove Jugoslavije, kada je kroz institucije nametana latinica. Dobro je poznat takav primjer zabrane ćirilice u svim dokumentima i publikacijama Jugoslovenske narodne armije, a koliko su pojedinci, institucije i ustanove u Republici Srbiji danas uistinu srpski, najbolje možemo da vidimo u njihovom odnosu prema ćirilici.